Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kumshi benta ban pensuk ban pentelun ye ki kam jongka parti BJP Hajirang constituency bat kumju ban nang penklan chu ya karu kom tre kam jongka parti nakal yang kani parti menta kasingi kelayo ban pli pat ba sundon ya ko office tre kam dapura Hajirang constituency. Ya katai ko office tre kam jongka BJP lawan man pli do ba Ernest Mauri state president ke BJP haka jeng dan rengkat lang uba li bare uba deiru ukurtong ke BJP umban yakun na Jirang constituency. District President Bas can be sweat ba bubble shooting in charge Sri Bhoid. District General Secretary ba Bari Phalamau Pnyang District Vice President uba Michael Madur uba Francis Rentathiang uba dekum Mandal President kinong Krishan jong ke BJP ki pakantup na du ki samla ki rang ba bat ki long me jong ka Jirang constituency. Shushu lo ongi ki pat ba nong Krishan ki blawan man sakhi lang hakate ke jaka bakin Krishan na du ka men semi ukurtong ke BJP uban sayang banyak kun na Jirang bat ulo ongru bakim day ban syak penbit haki parti baper ki batumu ban penbit da ki skim bat da kapisa handrai ki day ban pet yu brio ubatrei hok ya kakam kumba ka parti ka dan kajing ang nut ban wan rai kajing kala ha ka te khan awan nang dia po snong pathatma ban play ka de ka office jong ka BJP mandal pathatma o Jirang te ngabo kajing kerku kajing kerdo ikani ke office rang ba kandai ke office kawan ai kajing mentoy yakinong song jong kani ka Jirang constituency pat kumjuru ngai kajing kitbok kitruyang ya ka mandal committee jong kani ka Jirang pat kumjuru ya aspiran candidate wedon rekat ban ngi kani ka por te hasya bangan play na ay kubay lang ya baro akibaran lang mentangin pleno akini ka office. Kani galat ka biang dari kata keputusan madam berit ampun menjawab belum itu office lagi kaget ya toilet itu cepat oh siapa Presiden ngilalong kibangila banyitri rengkat kena kajingnya ide meihi ba ay mensen bantre yung nga kuwi kentin yung ba scam yagbek kingbek ya galing wat lumpet singaw kini kajingnya dengan kenal kata tagadaw nga menta hi ngilala banyaya rengkat baginongkit kam habaro jong kimandal ibadan hapo gariboy lembang kajing ay mensen kajing state president tingilala banyaya sakmat bat kumjo hang ni kamtam hakani kajirang kabanga lawan yu kejat la kabunsin nado ki membership drive ngelawan rengkar do aspiran candidate bat mandal president nang tang ilawan do ban penlong sibun ha program skiba kisnong ilawan hi ban saki dalaga jong ikmat tagadaw ngai iba kajirang constituency ngiton ya kajing kermen banjat hakani kepenti araja fulai Kerpat itu banang ne sakmat ke election kelajan satang ba tibuk sibnae indon su sibnae ro ke election commission kan sa declare na gini kisingi kibanuan jaga tarik ban bot ndray ngi kermen ban nginang pre sit ham ba ngi angot hi ba kajirang kanagawe kasit kapangila ban yo MLA ngi penmi yo MLA nagane ka constituency te agarpat pribaro kinong Krishan kibasyat ham sigaw pa ba pinangi tresitam ban ngidon kami kajingkala ba kajingkala kanuan hakane ka constituency Kung hedo jong ka BJP po miklia kay pidon manong nong nga don masibon manong but kadaitan kasang BJP
kum ka political party kabakran ya kejingi jong kipai ba kamat kebeningkong kabakran hakmat jong ki member jong election commission ngawang ba artli ki party ki pangakwa ban keren kawai kadai ke TMC ki bangyong ka TMC ka Trinamool Congress kelapan kiwin ya kilong keme kawan ra ya ta ka wikat ka kular ya kilong keme ki bedok ki besuk panai syajar tengkasi panai kana rajar tengkasi snem kenal pa ba ha ka jing ya thep bot kinong ka jing don jong kinong bot ha ki botalis ha baro ki konstituensi ki bon kilong keme kitam kilong keme ingin senang te mo average lai po hajar koi wei konstituensi kumno kilong keme ki don kan reu kan yo hajar la ka TMC kala banai ka jing keli kamla hapo West Bengal nga lawan yalap election nga ini kemat lajong kamla banai menta kawan ban kular ne ban penpet di kipat ba bot yang ingin ai fisyajar sibnai nai kepisahan yo bat halor baong hakikot kubor man kasni kami bot por TMC nai ke wikat hadin mengiyo ya kabor ban sengsyar dalanu kadum yo nambar balai hapo Bengal kitay snong kitay muluk ki Bengali ki Shaleben ngalai di kemak lejong kidon ki masyak peniap ru kidon terekam jungi lapon pun wat mendai tingwe armut tapi ka bantip ngala ban itu ifi hanoi ban keren hang ni kemat pai ba ban boleh kita kamlong kane ka party ka bawan dang thamai menta ka don ki MLA ki baphet na kasen Congress ki phet siya ka TMC kimdan isu kimdan ai ki wanra ya kata ka jingong ka wikat bat ki ikat ban ai kam ai jam hanai ki samlai klem kam jam